Janko Munjić završio je studije prava na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Mogu da kažem da sam od najranijih dana iskazivao aspiracije prema pravu i pravnoj misli. Naime, moja majka je bila sudija i ona je kući neretko donosila i predmete koje ne bi stigla završiti na poslu, pa sam je često slušao kako diktira u diktafon materiju i obrazloženje presude. Radila je razne materijale, ali prevashodno krivično, da kažem. Nju je najviše volela u suštini. Tako da je to neki primarni motiv. Ali pored toga, moji roditelji i majke i otac su završili upravo Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Tako da je to mene ponajviše opredelilo da krenem u tom smeru, jer bio sam uspešan u različitih oblasti, prirodne i društvene nauke, i u osnovnoj školi sam išao na razna takmičenja, isto također i u srednjoj. Ipak, opredelio sam se za pravo i to već prilikom upisa srednje škole. Naime, upisao sam ekonomsku školu u Kragujevcu, gdje sam završio smer pravni tehničar. Inače, bio sam nosilac i Vukove diplome i u osnovnoj i u srednjoj školi. Pored toga, dodao bih da su moji roditelji i generalno njihovi braći bili dosta učeni ljudi. Mislim, naime, meni su pravi pradeda u pravoj liniji Dragan Milton Todorović, po kojima osnovna škola u Kragujevcu jedna nosi ime i dve ulice. Ono što zapravo pravo suštinski čini, kad gledamo sa sfere nekog laika koji nije u materiji, njega pravo prevashodno asocira na pravičnost, pravdu i slično. Tako da je i te neke načelne ideje su i mene usmerile ka tome, dakle ovako suštinski. Janko radi kao sudijski pomoćnik u apelacionom sudu u svom rodnom gradu, a na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu angažovan je i u nauci i u nastavi na predmetu krivično pravo. Dakle, ja imam dodira i sa teorijom i sa praksom na neki način. Tu bih rekao da mnogi imaju iz neke moje perspektive nepravilan način razmišljanja. U kom smislu? U smislu oštre distinkcije teorije i prakse. Gde to je generalno ranije bilo to je tipičan način razmišljanja. Neko završi fakultet ili se bavi naučnim radom profesorom, ili se opredeli stažira u sudu kod advokata i slično, polaže kasnije pravosudni ispit, bude advokat, sudija, tužilac, ili eventualno ako ne polaže pravosudni ispit, bude pravnik u nekoj firmi i slično. To su neka stereotipna, po mišljenju, zastarela razmišljenja. Sad se više radi na tom nekom konceptu dualnog obrazovanja, čiji sam ja pobornik, da kažem također, zašto se zalažem, uostalom. I smatram da je to jedini ispravan put da bi se došlo do istinskog znanja i razumevanja materije. Na koji način? Teorija, sama po sebi, da li krivično pravna, građansko pravna, ona načelno treba da ide dosta dalje od potreba prakse i da se bavi nekim apstraktnijim pitanjima, pretežno, dakle. Ipak ona ne bi smela da je pretjerano daleko od prakse, zato što se pravo odigrava u realnosti. I pravo mora biti upodobljeno društvenoj realnosti, odgovarati potrebama trenutnog društva. Ja u praksi uočavam ponekad neke propuste ili nešto što nije po mom mišljenju na najadekvatniji način regulisano. I baš to implementiram u svoj teorijski rad s te strane. Također, praksa mi omogućava da prilikom držanja vežbi i generalno, da kažem, svojih javnih nastupa, mogu da imam bolji uvid u konkretnu situaciju i da dajem bolje primjere, da kažem, jer sam ih ja nekad lično radio. Kažem, i opet, pored ostalo u opisu, posle mi izrade nacrta sudskih odluka. To su presude, rešenja i slično. A s druge strane, dobra teorijska pozadina mi omogućava da u praksi, kad prilikom obrazlaganja svojih odluka, imam neku širinu i samim tim bolji potkrepim. Dajem argumentovane razlike. Janko je završio i master studije na poslovno-privrednom modulu Pravnog fakulteta, te je danas njegova oblast naučnih istraživanja dosta šarenolika. Pored ostalih predmeta imao sam i pravo informacijnih tehnologija, na kom predmetu sam ustalom i odbranio master rad na temu pravna pitanja u okviru sistema veštačke inteligencije. I to je neka oblast bavljenja kojom se bavim pored krivičnog prava i gde kasnije planiram, to jest uskoro, u relativno bliskoj budućnosti da pišem i doktorsku disertaciju. Dakle, da uvežem neke krivično-pravne, krivično-procesne aspekte sa informacijnim tehnologijama. Neobično je to što se Janko ipak veoma mlad našao iza katedre. Ta mladost
nije nužno faktor koji bi uticao na moje neiskustvo, odnosno, da kažem, nerazumevanje materije. I mogu da kažem da nema poteškoća u radu sa studentima. Mi smo približeni godina suštinski sa studentima kojima trenutno održim vežbe. Nije neka velika diferencijacija u tom smislu. Iako se dešava da studenti budu i mojih godina, pa čak i stariji. Tako da meni to ne predstavlja neki problem. Saradnja je, da kažem, odlična. Ja sam, još kad sam studirao na ovom fakultetu, gledao, odnosno nastojao da kod pojedinih profesora ono što je dobro da prisvojim i implementiram u sopstveni rad, odnosno ono što smatram manje dobrim da ne praktikujem. Tako da se ja trudim da na najbolji način i ta svoja praktična znanja koje sam stekao prenesem studentima kroz te neke živopisne primjere, da kažem, i tih slučajeva, da njima što više približim materiju. Trudim se da kod njih prevashodno stvorim neku aspiraciju prema pravu i pravnoj nauci. Eto, sad trenutno krivičnom pravu, jer mi je to taj prevashodna oblast bavljenja, iako se nisam bavio samo tim kroz svoj naučno-istraživački rad. A rad u sudnici nosi svoje izazove. Mogu da kažem, nije baš tako koji bi bio pravilan neki izraz, onako ko na filmskoj sceni, da kažemo, teatralno u sudnici. Iako nekad ima i takve situacije. Ne često, ali ima ih. Šta predstavlja uspeh za nekog ko se mlad ostvario na toliko polja? Ako zanemarimo porodicu i zdravlje, koji bi svima trebali da budu na nekom prvom mestu, uspeh sam po sebi nije neka apsolutna kategorija. Mi kao pravnici uglavnom neku pojavu gledamo iz različitih uglova. To može bude subjektivno, neko naše lično poimanje ili društveno. Dakle, to društveno merilo se danas uglavnom svode na novac, status i slično. Mada meni lično, iz moje perspektive, to nije u prvom planu. Smatram da, ako gledamo taj poslovni plan, dakle, privatni, to sam već naveo, porodice i zdravlje, to se podrazumeva, to bi trebalo samo na prvom mestu, ali što tiče poslovnog plana, mislim da je neophodno da čovjek pronađe neku oblast, neki posao koji voli, ili bar da teži tome da radi posao koji voli, ako trenutno nije mogućnosti. Dakle, da stvori uslove za tako nešto. To je prvo. Drugo je da mu taj posao omogućava adekvatnu egzistenciju, njemu i članovima njegove porodice. I treće, čak i ako mi nešto volimo i ako nama to daje dobre, korektne, da kažem, prihode, to samo po sebi nije dovoljno. Već mi moramo da budemo stvarno na neki način uspješni u tome. Da postižemo neke društveno korisne rezultate koji se mogu okarakterisati kao efikasni i celishodni. Jer ako recimo ja imam normu da uradim 10 odluka, uradim 5, ja nisam produktivan. Onda samim tim nisam uspješan. Dakle, to su po mojom mišljenju neka 3 parametra koji bi morali da se poklope na poslovnom planu. Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija se godinama unazad bore da iznađu bolji standard za postdiplomce i studente generalno. Što je za svaku pohvalu, da kažem. Iako naravno ima još mnogo prostora za napredak, te tendencije koje možemo da primetimo prethodnih godina su za svaku pohvalu. Isto bih naveo i za Pravni fakultet u Kragujevcu, koji se godinama unazad trudi da studentima omogući bolje i kvalitetnije uslove rada, što možemo vidjeti na mnogo mesta, u smislu da se uvode različiti studijski programi, situacija na terenu naše države povodom stimulacije mladih i njihovog obrazovanja na zavidnom nivou, naročito upoređujem sa pređašnjom situacijom. I te tendencije nadam se da će ići još na bolje, da će se doseći još neka nova razina. Zapravo siguran sam u to. Imamo jako kvalitetan mlad kadar i na našem fakultetu i šire, tako da je svetla budućnost zagarantovana.